салом бинандагони азиз, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радио зудӣ дар 10 дақиқаи барнома имрӯз 27 апрел дар баробари дигар мавзӯъҳо аз идомаи ҷанҷоли марзӣ байни сокинони Тоҷикистону Қирғизистон то 50% поин рафтани нархи билетҳои чартерӣ ба самти Русия ва афзоиши рейдҳо барои ошкор кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ бароятон иттилоъ медиҳам. як намояндаи ҳукумати шаҳри Исфара ва сокини ҷамоати Ворух гуфтанд рӯзи 25 апрел ду хонандаи синфи 8 мактаби Ворух ҳангоми чарондани чорво аз тарафи марзбонони Қирғизистон боздошт ва давоми 1 соат бозпурсӣ ва олату кӯб шуданд. Назари мақомоти Қирғизистон ба қазия дастрас нашудааст. намояндаи ҳукумати шаҳри Исфара мегӯяд хурдсолон танҳо пас аз мудохилаи мақомоти расмии Исфара ва марзбонони тоҷик раҳо гардиданд. сокинони Ворух тахмин мекунанд ки рабудан ва зарбулати хурдсолон дар заминаи хабарҳои гум шудани ду қирғизистонӣ дар рӯзи 24 апрел дар байни ноҳияи Лайлаки Қирғизистон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон ба амал омад. наздикони онҳо ба мақомоти давлатии кишвари худ муроҷиат карда гуфтанд ҷавононро марзбонони тоҷик рабуданд. дертар онҳо хабари дарёфт шудани ин ду нафарро дар ҳудуди Тоҷикистон паҳн карданд. дар робита ба он воқеа дирӯз сафири Тоҷикистон дар Қирғизистон ба вазорати корҳои хориҷии ин кишвар даъват ва ба ӯ нотаи эътирозӣ супурда шудааст. аз ҷониби Тоҷикистон бошанд дар бораи ин эътироз ва ҳам рӯйдоди ахири Ворух ҳеҷ гуна баёноти расмӣ нашр нашудааст. дар Русия баргузории рейдҳо барои тафтиши ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон идома дорад. кормандони полис дар шаҳри Санкт-Петербург 16 хонаи ба истилоъ резиниро ба муҳоҷирони ғайриқонунӣ ошкор карданд. бино ба маълумоти хадамоти матбуотии раёсати корҳои дохилии пойтахти шимолӣ ва вилояти Ленинград, санҷиш тақрибан дар 2000 хонаи истиқоматӣ гузаронида шудааст. дар пай 36 муҳоҷире ки дар манзилҳои резинӣ ғайриқонунӣ дар қайд гузошта шуда буданд дастгир гардиданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин бора барои убури ғайриқонунии марз парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. яке аз муҳоҷирзанон ҳамчун пора 5000 рубл пешниҳод кардааст. дар нисбати ин зан парвандаи иловагии ҷиноятӣ боз гардид. кормандони хадамоти амнияти федералии Русия як гурӯҳи ҷиноиро ки ба қонунигардонии хориҷиён дар Русия машғул буд боздошт карданд. Кумитаи тафтишотӣ мегӯяд дар Москав ва вилояти Москав 5 чопхонаи пинҳониро маълум намуданд ки ба нашри ҳуҷҷатҳои қалбакӣ машғул буданд. ин гурӯҳ аз соли гузашта амал мекардааст. земни Кофтков дар 11 суроға нирӯҳои амниятӣ беш аз 50 муҳри ташкилоти давлатӣ ва тиҷоратӣ, муассисаҳои тиббӣ, инчунин 2500 намунаи шиносномаҳо, шаҳодатномаҳои ронандагӣ, кортҳои муҳоҷират, патентҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро ёфтанд. дар ин робита 16 нафар боздошт ва 5 тан аз онҳо ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. иттиҳоди аврупо мегӯяд имрӯз дар шаҳри Вена музокирот ба хотири бозгардонидани Амрико ба созиши ҳастаии соли 2015 аз сар гирифта мешавад. ин созишро кишварҳои абарқудрати олам 5 узви доимии шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва Олмон бо Эрон бастанд. соли 2018 Амрико аз созиш берун шуда таҳрими Эронро барқарор кардааст. дар суҳбатҳои имрӯза талош хоҳад шуд ки Эронро ба иҷрои талаботи созиш ки ахиран аз тарафи Теҳрон нодида гирифта мешавад водор кунанд. ҳайати Амрико дар шаҳри Вена мебошад, вале дар музокирот ба таври ғайримустақим иштирок мекунад. баъди анҷоми музокироти ҳафтаи гузашта иттиҳоди Аврупо гуфта буд ки пешрафт ҳосил шудааст, вале кори зиёде дар пеш аст. дар иди Рамазон мусулмонони шаҳри Москав танҳо дар 4 масҷиди пойтахти Русия метавонанд намоз гузоранд. дар ин бора ба хабаргузориҳои русӣ Албир Крганов, раҳбари мусулмонони Русия, иттилоъ додааст. ба қавли ӯ, ҳарчанд нисфи муҳоҷирон ба ватанҳояшон рафтанд, вале шумораи мусулмонҳое ки доимӣ дар Москав зиндагӣ мекунанд зиёд аст. ба гуфтаи Крганов, иди Рамазонро дар ин шаҳр ҳудуди 250 000 нафар таҷлил хоҳанд кард.
اما نمازگذاری تنها در 4 مسجد، یعنی مسجد یردم در کوچه خچاتوریان، مسجد کوچه تاتارسکایا، مسجد جمعه مسکو در پراسپکت میرا و اینچنین در مسجد پاکلونای گرم اجازه داده شده است. کرگانوف تاکید کرد روی ماشین ها در اکثر کوچه هایی که در نزدیکی این مسجد ها قرار دارند برای بی‌خطری حرکت در همان روز بسته خواهند شد. بعد طلب агентии авиации граждани Тоҷикистон 4 ширкати ҳавоии русӣ нархи билети парвозҳои чартерӣ аз Тоҷикистонро тақрибан ҳудуди 50% арзон карданд. Вале бо қимати кунунӣ ҳам ки ҳудуди 8,5 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, талабгорони сафар ба Русия розӣ нестанд ва мегӯянд ин нарх нисбати пеш аз давраи хуруҷи COVID-19 2 баробар баландтар буда, онҳо тавони харидории билетҳоро надоранд. Мушкилоти дигар аллакай то 2 моҳи наздик фурӯхта шудани билетҳо ба самти Русия мебошад. аз 14 апрел мақомоти рус иҷоза доданд ки шаҳрвандони Тоҷикистон тариқи кишварҳои сеюм ба Русия сафар кунанд. дар айни замон сафорати Русия дар Душанбе таъкид мекунад пеш аз сафар аз ин кишварҳо мусофирон бояд мустақилона бо талаботи давлатҳои транзитӣ ва ширкатҳои ҳавоӣ дар нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон огоҳ шаванд. طبق حساب وزارت کشاورزی تاجیکستان سال جاری استحصال گوشت در کشور بیش از 8% افزوده 43,000 تن را تشکیل داده است. بجز این در داخل تاجیکستان در این مدت 655 تن ماهی و حدود 230 میلیون دانه تخم استحصال گردیده است. صرف نظر از این نرخ گوشت و تخم برعکس بالا رفت. حالا قیمت 1 کیلو گوشت در بازار به حساب میانه از 60 تا 70 سومانی و یک قوطی تخم مرغ 35-36 سومانی است. کارشناسان سبب بلند رفتن نرخ تخم را در وارداتی بودن خوراک پرندگان مربوط می‌دانند که 1 کیلوی آن تا 9 سومانی فروخته می‌شود. همین طور گران شدن نرخ چروا نیز افزودن نرخ گوشت را تاثیر کرده است. در ادامه موضوع مربوط چروا در جماعت چرکوی اسفره یک ساکن 53 ساله را برای قاچاق غیرقانونی چروا دستگیر کردند. به قول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نامبرده ماه جاری از قرغیزستان بدون سپاریدن باج گمرکی 48 سر چروای کلان شاخدار را به مبلغ بیش از 241,000 سومانی به تاجیکستان وارد کرده است. هفته گذشته کارمندان میلیسیا از این ساکن چروای قاچاقی را مصادره کرده، حالا به او جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. والدین بعضی معلولین شهر دوشنبه میگویند نظارت برای داشتن نقاب طبی در مکتب‌ها سخت‌تر شده است و فرزندان آنها را بدون نقاب به درس راه نمی‌دهند. بجز مکتب، در مسجد و فرودگاه نیز نظارت قاعده‌های بهداشتی در روزهای اخیر پرزور گردیده است. مقامات میگویند جای خواطری نیست و این چاره‌ها به خاطر پیشگیری از بیماری‌های سیریاتی میباشد، ولی برخی متخصصان برینند که امکان دوباره سر زدن بیماری کرونا ویروس در کشور زیاد است. طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان از 10 январ در کشور یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نگردیده است، ولی در هفته‌های اخیر کرونا ویروس نو در کشورهای نزدیک به تاجیکستان دوباره افزایش یافته است. از جمله تحقیق نشان داده است که در میان بیماران کووید 19 در قرغیزستان نوهای نوی بریتانیایی، آفریقایی و هندی و روسی نیز هستند. از اول سال شماره بازنشسته‌ها در تاجیکستان 5000 نفر زیاد شده است. طبق معلومات اموری حالا در کشور بیش از 734,000 نفقه خور به سر میبرند و حجم پرداخت‌های نفقه و کمک پولی در 3 ماه سال جاری بیش از 657 میلیون سومانی را تشکیل داده است. حالا حجم میانه نفقه پولی در تاجیکستان 303 سومانی را تشکیل می‌دهد که پول ناچیزی به حساب می‌رود. قبلا وزارت مالیه خبر داده بود که در سال جاری حجم مبلغ گذاری دولتی سقراط اجتماعی و حفظ اجتماعی به اندازه 4.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است.
و بینندگان عزیز حالا برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سوم و 32 درهم و 1 یورو رو 13 سوم و 67 درهم تعیین کرده است. امروز 27 اپریل نرخ 1000 روبل روسی 150 سوم و 60 درهم مقرر شده است که نسبت دیروز 10 درهم کمتر است. دوستان عزیز سرخط خبرها رو اینجا به پایان میبرم، اما با شما خیر خوش نمیکنم از آن زیرا در پیش برنامه اخباری آزادی داره. امروز خوش و تا ملاقات نوبت.